Hasigaye amasaha make ngo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa agere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ruzinduko agirira mu bihugu bine byo ku mugabane wa Afurika, aho biteganijwe ko azagera muri Kongo kuri uyu wa gatandatu. Uruzinduko rwa Macron bivugwa ko rugamije kuzahura umubano w'igihugu cye n'ibihugu bya Afurika. Nubwo ari uko bivugwa, ndetse nawe ubwe akemeza ko politiki za kera Ubufaransa bwakoreshaga muri Afurika zarangiye, ntibibujije abanyekongo kwamagana uruzinduko rwe iwabo. Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays. Dégage Macron! Dégage Macron! Dégage Macron! Dégage Macron! Dégage Macron! Bamwe muri bo biteze ko azasobanura aho ahagaze ku kibazo cy'ibitero by'umutwe wa M23. Bavuga ibi bashingira ku kuba Ubufaransa ari inshuti n'u Rwanda, kandi kugeza ubu Kongo ishinja igihugu gituranye cy'u Rwanda gufasha M23, ibyo u Rwanda rwo ruhakana. Macron tumwifurije ikaze, azatubwira ijambo, aduha inama z'uko twarangiza intambara ibera mu burasirazuba, ariko nta nubwo dukeneye gusa Macron, ahubwo twebwe ubwacu twari dukwiye gufasha igisirikare cyacu tugashyira imbaraga zishoboka hamwe. Macron nareke gufasha abanzi bacu, nta kindi. Dukunda Abafaransa ariko bo ntibadukunda, birababaje. Nge nta nubwo nishimiye urugendo rwe hano. Dutegereje umucyo ku hantu Ubufaransa buhagaze. Ndatekereza ko abanyekongo banezezwa no kubimenya. Uyu munsi ku wa gatanu, abaturage b'i Kinshasa bibumbiye mu matsinda atandukanye basohoye itangazo umunsi umwe mbere y'uruzinduko rwa Macron. Barasaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano kubera ko barushinja gufasha M23. Ubutumwa nk'ubu kandi bwari bwanditswe n'imiryango itegamiye kuri leta igera ku 150, ibushyikiriza itangazamakuru isaba Perezida w'Ubufaransa gufatira u Rwanda ibihano, ahubwo bugafasha Kongo kubaka inzego zayo z'umutekano. Ibi bivugwa n'abaturage ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta birashimangirwa n'umuvugizi wa leta ya Kongo, Patrick Mbaya. Nawe yumvikanisha ko Ubufaransa bukwiye gufatira u Rwanda ibihano. Ku ruhande rw'u Rwanda rwumvikanye kenshi ko ibibazo bya Kongo bidakwiye kurubazwa, ahubwo ko ari yo yonyine ikwiye kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byayo. U Rwanda ruvuga ahubwo ko ruhangayikishijwe no kuba Kongo ifasha umutwe wa FDLR, umutwe urwanya leta y'u Rwanda. Mu gitondo cy'uyu munsi, urubyiruko rw'abanyekongo rubarirwa muri 40 rwigaragambirije imbere ya ambasade y'Abafaransa, ruzunguza amabendera y'Uburusiya, banavuga amagambo yumvikanisha ko badakunda Ubufaransa. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.